Russia in aruna wanga harsatna le buaina na satak anto mek lain Ukrainian me chepakhat chuan indona tlan chet sanin ahmangai Indian tlangwal chu pasala nei tumin apan wangwang mai ana horodetska hian anchena Kiev chwa sanin ahmangai omnaram Delhi khopui aron thlenga India ram leilung alora rualin abialpa anubav basin chuan airporta nupuitan alaw som zui ngal zat bok anubav hi Delhi High Court ta lawyerin omeka ana hian IT company ya na athok thungani kumhni le chan vevel lai chu anin shetoa ana hi sangni somni kumtir lama India a aron zin chumin anubav nen hian avoi khatnan anin mel shat vechana India chamek lai hi COVID-19 hluar lai ani awangin thlona zong chuak theilawa cancel ani a anrama akirlok theitak lawa chuan Delhi a anubav chena hmuna hian akhosa ve ani in khata an chen dun hnu phei chuan anin po zwal emema nima selashi azia omdeu hnuwa chuan ana hian ram Ukraine lama chuan akir le tani India rama anin chanshan le hnu hian Dubai anin hulia ana po hi avoi ni nan India azinin anubav po ana te chena Kiev lama chuan azin ve boka nikum December thla khan ana hian India anubav chung te hi ahmuwa in nei tura ro manna an siam hnu in anram lama alet san le tari ani nima sela in nei tura anin buat sai lai mekin Ukraine le Russian in dauna achwa thuta wangin rohman angin an omle thei talova in dauna chwa changa nithum chu ana hi bankara atoma anu le uitenen anram chwa sanin Poland lam panantumani February ni somni pasari khan basin Poland panturin thutluk na ansiama ma semi tamtak bordara antan chinawangin Slovakia lam an pantazoka bordar an thlen nuwa mini basin Poland apan le ngala heta hian abialpa anubav chan nai te chuan lo bai puin a omna tur an lo ngai to sakani Poland na thlen nu hian Indian embassy a visa adila vanei thak takin kum khat chunga tan visa muin Delhi lam chu aron panding ngala abialpa anubav nen hian anin muvele theitani anubav le anati hian in nei thuai tura rohman na an nei mek tuan soya ana hi India mi le sa nget ani theina tur Indian citizenship an boy pui mek ti an soi bukani Russia sipai te chuan an mi le sa te ngei po mel ma anin chwa zoto indau nei na shin chwa chalo chu alo lang chho zela achang e tu te po dawra lan chang zota Russian brigade commander chu ama pol kai shwai Russia sipai te kut ngei atwara tank manga chilani Colonel Yuri Medvedev hi Russia 37 motor rifle brigade kai shwai na thok tu berani a asipai te hian an chil chan nia an soya chuan akai shwana hnuaya an thopui sipai tamtak an chana an eunita changin mi za a somnga zet anin chan to a atlom zok an ni fo wangin an pulaka hian an thinrim na hi an lei buani nan tarlang Ukrainian journalist Roman Simbalyuk chuan Medvedev hi akai shwai sipai polten an chil thu hi puanga stretchera Belarus damdo ina zone ani lai thalak te po mu tura omani Simbalyuk hian Medvedev hi an chil na ake pahnia hliam na tak atwar ti asuya anuwa ahliam twar lovin athizui ti an puanga mase news outlet chen khate ro chuan enkol na adong mek ni nan tarlang thung engpo ni se he indawna wang hian Russia lampo in an mi poimo tak tak an chanwal to a 49 Combined Arms Army kai shwai tu Lieutenant General Yakov Rezantsev po he indawna hian athi thu Western official te chuan an puangani NATO ina chu danin cholkarli chung indawna thlenga hian Russian sipai sangsari achanga singhat sanga inkarten an numna an chan to ani he indawna chuang ka wang hian poi soilo mitam takin an numna an chan to a achente chu kumla no pang tak tak mahun eng tak tak neile ramtana mitsuan tak tak lani turte anni
Ukrainian meiche naupang kumsom pakhat leka upa Katerina Diachenko hi gymnastics star ani a akum rual puite zinga chuan athiam ber pol ti ngam ni in medal po tamtak a huinwal to mahun eng tak neya a theina manga anram la ti ming chatu tur ani lain Russian sipai te kota annun na achan ti an puang le Katerina Diachenko hi Russian ten missile manga an chena mun an beina athini Katerina hi Putin mi le sa te kota thizinga langsar takasha theinu nun ber alaniria Katerina thina hi a coach Anastasia po in sha thiam harati a aril ru atina lembok he me chenau pang hian engma ti swal anei lo sin ti in indona tel Russia sipai te chuan annun ron na awangin shemna an mu let ngei tur thu asoi hial North Korea chuan ral thuam lama na satakin chan ala chhaumek zela ral thuam hlo om siam to lo tura khovel sarkar dangtengen na chu enga ma angai poimo lo aniber an missile tharber tur bonturu takmai hosong 17 intercontinental ballistic missile chu a en chin le ta a he North Korea missile tharber hi khothlangram thilti thei tak tak te pon an ngai ven hle ni East Asia ram ro rawa chuan hei aya missile lian turu monster anti mai tluka chakle hla om hi soitur ala lawani North Korea chuan he an missile tharber en chinna an nei dona an ho tu pa ber Kim Jong Unan aka chwa hun na en diklai vel chu a video an pholanga a en uluk angreng hle North Korea state media tarlandanin an supreme leader Kim chu a hmuna omin ama ngeyin he missile hi launch na hun a mangani Korean Central News Agency KCNA chuan he missile thar pho chuan a hun poimo taka teltel halak le video hi pho chuakin pukim chuan a jacket ngai nat ber mai leather jacket ha a tarmi dumbunin abana asanabun chu ami uluk lebok ading le veya a general rualte an kim chale a missile ka chwa a hun vele alu chu bungowin atarmi dumbun chu a phela hun endik zuin a general te chuan thumbs up an lo pe zui bok Rahman na fel tak noya intercontinental ballistic missile thar US khopui Washington kap thleng thei chu khovel mua an pho chuak ta ni North Korea in missile thara en chintak hi South Korean President Moon Jae chuan adem thu soin na takin asuisel ngalani Chhattisgarh Surguja district athingtlang khwa Amdala village cheng Ishwar Dasan afanuruang akauki puchunga an khwa hopui lai video chu na satakin adar zui Ishwar Das hian afanudam lo kumsaria upa Surekha chu zirtopni khan Lakhanpur Community Healthcare Center a enkol na dong tur ne shwaya mase vandwai thak takin afanu Surekha hi enkol na pek ani lain anat na tuar zolovin aboral ani afanuruang phur sakna tur lir theipo manglovin Ishwar Das hian akauki a afanu hi apua ke inan chenna kilometer som zitala chu apan puyani thingtlang pakhongai thak takmain afanuruang apu holai video hi record ni in adar chakhle a he thil thlen ma lokar kalta mai khan Odisha a Ragaya da district a chuan hetiang de ubok hi alo thleng to a papakhat Suradar Benya tia tarlan chuan damdo in lamin afa paruang an phur ho sak du lo wangin akauki apu in an in lama alo ho pui to bukani Chhattisgarh lama athleng zui vele ngal zat hian soi a lo zwal le a Chhattisgarh Health Minister TS Singh Dio chuan thunei tu te hnena he thil thleng hi rang taka chui chiang ngal thuai turin thu pek a chwa zui buk Lakhanpur Community Healthcare Dr. Vinod Bhargav Rural Medical Assistant RMA chuan das le achung te hian ruangphur tur lir thei lo thlen hun ngak du lovin an fanu hi damdo in atang hian an shwai chwa thu soi ve thungani putarin nupui no pangte an nei thin hi chu khovel mun sang sanga mu le sha turatam hle a ngaya te po kan nei jok hial o masin chuti line mi pa aya me chi upa jok uchuak lutuk ang hi chu
anom ve thona a an tam lutuk lem lo milar le mi chal lang tak an ni ngat phei chuan an lang sar bik ma lo theilo ani khovel ram shwai tu te jinga lar tak pakhat French President Emmanuel Macron le anupui France First Lady te kum in thlauna hian tunlai chu internet khovela mi te makti a hlo thar hle mi te chuan nu patuak te hi an kum in thlauna mak an ti rualin Emmanuel Macron chu anupui Bridget School no pang lo ni to chin ani na hian mi a thong zok ma ome nu patuak te hi drama zirna La Province Private School anin tonga he school a hian Bridget chu teacher ni in Macron chu azir lai no pang ani chin ani kumsang ni parukhan Bridget chuan apasal masa chu chenin fa pathum anu chia kumsang ni pasari kuma Macron kumsomli pathum mi nen hian anin nei le tani annu pakum in thlauna hi anamai lo hle a Macron zok hi kumsomli pathum mi ni in anupui ai hian kumsom ni panga zetin anau pangzoka chuti ni chuan anupui Bridget hi kumsom ruk pariata upa ani to tina ani tin Macron an drama school akalai hian kumsom pangami chawlani a heti lai hian anupui chu an zirtir tunuwa alo changdai to chin bokani asum nei na tin boka heti khopa tamle manto phekhok ane hi omlo shan lo kumkal ta chunga Kylie Jenner sumlak lu ni na khaikhin phei chuan a phekhok mante hi chu avelek chawani kumsom ni palia upa makeup mogul Kylie Jenner hian naltaka alan theina turin a poisa te uilo Instagram kaltlangin a phekhok big ringot shoe collection chu ama zui tu offense maktadwai zathum som ni chuangte mu thei turina pho chuaka a mei chiat puite chil ati put sakani ringot Kylie second rail te chung a phekhok sang video clip a pho chua hi aman puaturu hlom hle phekhok pakhat man ringot hi US dollar sangkhat don thuak an ni zel hloma designer ko chuak herni lo a phekhok dangte po hi minazong te nei le olsam taka leimai the ani shan lo Kylie phekhok tam zok hi asen no rong ani tlang puya arong ngai nat berni in color dang lime green heels le purple sandals te po nei thawa boot lampo angai na ti hairwa lovin akol kim khop mai phekhok manatan ringota Kylie poisa chen zat hi tlem thei ani lo shim tarlan danin Kylie shoe closet big hi ahlutna US dollar maktadwai khat bor vel ninan chut saka Kardashian unaw zinga no pang bermani se a house bera achang thunga thilpe khlan nuam ti mi ani na hi Kylie Chan ni anom na tur pakhat ani bo ahmangai te tan asum aren ngailawa achian chate hne na thilro pui tak alo ti saknual to bok kumsang ni som pakwa khan Forbes sanchin bu chuan Kylie hi mani thot chwa manga billionaire no pang bera apuanga ma se thil fel hlela omawangin he ani na hi anuwa hli sakle ani a he hian Kylie sum man dana ero ngong anei shan lemlo ni in alang ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sila video top thlenga minlo thler sakawangin kan lom tak zeta video dang ngai nom le bengwar thak jok nen kan lo ke le thuayenga minlo thler sakle cheu donya tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule